ovdje problemi koji su riješeni u 19. vijeku, a mi živimo u 21. Građanima hvala što su došli, što su pokazali da su dostojanstveni i da neće više slušati ni laži ni prazna obećanja. I zahtjev idu na adrese gdje? Zahtjev idu u svim nadležnim i kompaniji koja zagađuje i onima koji treba da je disciplinu da to ne radi. Ovo ste kazali, sramota je svakoga. Ponovite ono što. Zagađivača, kapitalista i odgovorni vlasti. Ponovite to sam, ovo je... Ovo što se dešava je sramota i tog globalnog kapitaliste i organa vlasti koji mu pomažu, a to ne bi trebalo. Ovo su prvi veliki ekološki protesti, možda u Bosni i Hercegovini poslije rata. Očekujete reakciju države i kompanije? Reakcije su uslijedile već unaprijed. Mi smo već kod najave protesta dobili nekakva obećanja, nekakve priče, neke izgovore. To su reakcije, mi očekujemo dalje reakcije. Ako ne bude prave reakcije, pravog rezultata, vidimo se na sudu. Neka spremaju, neka odriješe kesu, neka spremaju dobre advokate. Hvala.